zovu, a Boga jebo, de polako, tu si. Od koje godine igraš Call of Duty? Pa Call of Duty igram od, recimo, 2008. Pa u početku sam igrao igricu, nisam znao da uopće ima online, multiplayer, tak piše. Postom, tek sam krenuo jebote, krv polako. Koliko na tebe kod čovjeka utječe igranje tih ratnih igara, ubijanja, klanja? Na mene Call of Duty utječe ko da sam otišao sat vremena kod psihijatra i odmorio mozak. Boga, Bog nije daljinski mali. Vidio, studirala. Trebem ti kruh! Koji su tvoji igrači online s kojima igraš? Konjarik, Marinac ima Almir, ima Željko, Šljiva, Sale, Gašić, Đogaš. Da li psuješ za vrijeme igranja? Obavezno. Jebem ti Isusa, ti jebem za leđa. A jebem ti! Jebem ti Isusa opet za leđa. Jebem ti mamu Čučavsku. Vidi jebote, Bog djevati. Jebem ti Boga 15-6, jebem ti kruku. Jeboti last stand Boga. Što u igrici najviše mrziš? Kakav tip igrača? Kamper. Jau! Dobre. A majku im jebem, al čuče Bog te jebo, ne istina. A Amerikance obožavam jebat, kažem I'm gay, I want to suck your dick, odmah izađu. I want black dick, big and black dick, I like black dick. A ne mogu španjolski kažem im I fuck your bull in the ass, to mi je ono najlakše. A joj daj tortilje znam, I put tortilla in your ass, isto, stavim ti tortilju u šupak. Da li se ti sa svojim virtualnim prijateljima nalaziš, da li znaš nekog uživo ili tako? Pa već znam par njih na Face, imam Jarana, a ovako ove. Uživo da li si se vidio s nekim? Nisam uživo, još dosad s nikim, ali onak preko Skype-a. Da li bi se volio vidjeti s nekim muškim uživo? Pa, zašto ne? Ma nova staza nisam zapamtio novu stazu, jebem ja mamu da je jebem. Što bi preporučio ljudima koji nisu nikad probali Call of Duty? Neka probaju, neće požaliti, vjeruj. Zašto? Pa smiri, živac igrica, to je ono... Ak imaš kredita, zaboraviš rođeni u 5 sati, ne znaš da imaš uopće ženi, djecu. Neko roka! Ti si oženjen, jel tako imaš djecu? Ne. Aha, nemaš. Nemam.